Wahisemo neza cyane kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Igiye ubara umunsi ku wundi urasanga turi ku munsi wa 59 mu minsi 365 igize umwaka. Byumvikane ko hasigaye iminsi ibarirwa kuri 306 umwaka ukagana ku musozo. Ndabasuhuje, njye banyita MC Derrick, mbazaniye bimwe mu biri kugenda bivugwa kuri iyi tariki ya 28 Gashyantare umwaka w'ibihumbi 2026 ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Reka uyu munsi munyemerere duterure kuri iyi nkuru ivuga ko Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yasabye abaturage kumva ko leta itazamuye imisanzu ya mituweli mu gutyo gusa, ahubwo bitewe no gusaranganya imikoreshereze y'amafaranga akenewe naho aturuka, basanze ari ngombwa ko abaturage nabo bagiramo uruhare rwabo. Ubwo butumwa yabugarutseho kuri uyu wa 28 Gashyantare umwaka w'ibihumbi 2026 ubwo yari yitabiriye umuganda rusange wabereye mu mujyi wa Kigali. Minisitiri w'Intebe yabwiye abaturage ko imisanzu ya mituweli iherutse kuzamurwa bakwiye kumva ko nk'amahitamo, bakwiye kubyumva ko ari nk'amahitamo akwiriye leta yafashe mu rwego rwo kongera amikoro agenewe mu bikorwa by'umwihariko ibijyanye n'urwego rw'ubuzima. Abishyura mituweli bakaba baragabanyijwe mu byiciro bitanu bitewe n'amafaranga binjiza ku kwezi. Icyiciro cya mbere akaba ari icy'abadafite amafaranga binjiza ku kwezi, aho abo ngabo bazajya batanga amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza 4,000 ariko bakayatangirwa na leta. Icyiciro cya kabiri ni icy'abinjiza amafaranga y'u Rwanda 30,000 ku kwezi. Abo ngabo bakazajya bishyura 3,000 maze leta ikabongereraho 1,000. Ubwo nabo ni ukuvuga ko ari 4,000 by'ubwisungane mu kwivuza bazajya abishyura. Icyiciro cya gatatu akaba ari icy'abinjiza amafaranga ari hagati y'30,000 n'60,000 ku kwezi. Abo ngabo bo bakazajya bishyura amafaranga y'u Rwanda 5,000 gusa bo nta nkunga ya leta bazajya bahabwa kuri ayo mafaranga. Icyiciro cya kane ni icy'abinjiza amafaranga y'u Rwanda ari hagati y'60,000 n'120 ku kwezi. Abo ngabo bo bakazajya batanga amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza angana n'8,000 nabo nta nkunga ya leta bazajya bahabwa. Icyiciro cya nyuma ari cyo cyiciro cya gatanu akaba ari icyiciro cy'abinjiza amafaranga y'u Rwanda ari hejuru y'120. Abo ngabo bo leta ikazajya bishyura amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza angana n'20,000 nyine kuri buri muntu buri mwaka mu byerekeranye n'ubwisungane mu kwivuza. Mu bindi bikomeje kuvugwa, Banki Nkuru y'u Rwanda yatangaje ko yarangije igerageza rito ryitwa Proof of Concept ryakozwe ku ishyirwa mu bikorwa ry'ifaranga nkoranabuhanga rya Banki Nkuru Central Bank Digital Currency. Iri gerageza ni intambwe ikomeye mu rugendo u Rwanda rurimo rwo kubaka urugendo rw'imari rutajegajega, rudaheza kandi rukoresha ikoranabuhanga rigezweho. Iri gerageza ryakozwe ku bufatanye n'amabanki, abatanga serivisi zo kwishyurana, ibigo bizobereye mu ikoranabuhanga ndetse no guhanga udushya mu rwego rw'imari n'inzego za leta zitandukanye. Mu bindi bikomeje kuvugwa, ni umutwe w'ingabo zidasanzwe za Irani watangaje ko uri kugaba ibitero bya misile na droni muri Israeli mu rwego rwo kwihorera. Uyu mutwe wagize uti mu rwego rwo gusubiza ubushotoranyi bw'umwanzi mubi kandi nk'umunyabyaha kuri Repubulika ya Kisilamu ya Irani, icyiciro cya mbere cya misile n'ibitero bya drone byatangiye kwerekeza ku butaka bugenzurwa n'umwanzi.
ingabo za Israeli n'iza leta zunze ubumwe za Amerika ziri kurasa mu mijyi itandukanye ya Irani kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa 28 Gashyantare 2026 zigamije kuburizamo umugambi wo gukora intwaro ikirimbuzi. Byatumye sosiyete nyarwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere Rwandair nayo ihagarika ingendo zayo. Kuri uyu munsi sosiyete nyarwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere Rwandair yatangaje ko yahagaritse ingendo z'indege zayo zijya cyangwa ziva i Doha muri Qatar ni Dubai muri leta zunze ubumwe z'Abarabu kubera ibitero Iran ikomeje kugaba mu burasirazuba bwo hagati. Mu itangazo ryashyizwe hanze kuri uyu wa gatatu tariki ya 28 Gashyantare 2026, ubuyobozi bw'iyo sosiyete bukaba bwiseguye kubakiriya abazo. Nayo rero amakuru yaragezweho kuri uyu munsi wa tariki ya 28 Gashyantare umwaka w'2026. Reka nizere ko ibintu ari umutekano mu gifu no mu bwonko wowe wahisemo kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Mbifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare. Njye banyita MC Deri.